Nariko lahirannya melo lay carita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi pacapura. Tapi ia ko hakiki melo lay bicara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamulang. Aganna pamulang ia naritu tajanna Nabi laitalla nurung Muhammad. Baka yetone tomo terapiku namulangi sininna agaga na pancaje pongalatala yena itu tajanna Nabi ta. Awwalu ma khalaqallah nura nabiyika. Na iya mula-mula na pancaji pongalatala yena itu tajanna nabimu. Wa khalaqa minhul asya barakakna nerotajanna Nabi ta nurung Muhammad na pancaji ni pungalatala sinin na sewa-sewa. Tahun terabiku maga carana pungalatala palahirangi toripojinna Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Carana pungalatala yarotajanna Nabi ta nurung Muhammad natarui pungalatala riwatakkalena sedie kalolo makanjae ampena makasinge sifatna monroi ritana Makkah yarwatui riasangnya Abdullah nakuambo ni matu Nabi taye bapak ibu oh ibu yang nutu nang kapakutana riolo maka datega mariolo ifancaji Nabi tak nambo na ibu oh ibu kira-kira ko ini itana aga papi balita tega mariolo ipancaji Nabi tanambona ye ko yidi bali wadi jaji makada ki yolo hatu ambona apa ambona puanai tapi ye ko angkan reguru tak berpendapat makada yolo Nabi ta ipancaji dambona den marigaga ya katan itu iro pendapat aganna mariolo tajanna Nabi ta total biku yang menarik ia pangulut ta Abdullah nafu amboi matu Nabi ta watunna engkama dibola tajanna Nabi ta kuwata kalina matapa macaya irwata kalin nasabari sinin atau engke mite pangulut ta Abdullah manyaman papanadina engkana sewa waktu bapak ibu yaro pangulut ta Abdullah joka nalalui dia makundai riasangnya Aminah ana pundo to si matu Nabi taye namo Aminah watunna nita Abdullah lalu riolo na juga tertarik magai nasaba engka nita cahaya matapari watakalena panguta Abdullah yana rotajana Nabi taru joka makutanangi riset dia to macana Yahudie maka dang kaje wita kalolo burani lalo riolo ku mapako modelena mapako bentuna engkau wita cahaya ku watakalena maka dero to macana Yahudi Aminah ye ko si coco ye tu keteranganmu si bawa lisana ye kita kuhe ye na tumatu tanra-tanranna burani meloe rifile mancaji ambok na Nabi pacapurang tapa maka de Siti Aminah ye ko Abdullah melo rivile mancaji ambokna Nabi pacap kurangnya iya melo tosi kak mancaji indokna Nabi pacap kurangnya sehingga menurut sejarah ibu sehingga menurut sejarah Siti Aminah tujuh ke makduta ko pangulut Abdullah magai nalena makduta burane nasabak napahangi dendre keterangannya roto macana Yahudie maka da Abdullah angkani na boleh tanra-tanranna meloe rifile mancaji ambona ponggawana Nabi berarti nigi na pobene Abdullah yetosiro indo na ponggawana Nabi jadi alena jok kama duta ko pangulut ta Abdullah utaneki ibu utaneki kira-kira kung kana tak makun relo motoki umat dutangi kuburanero
Ibu, utaneki kira-kira kung kana tak makun rey welam pela lo moto kiro tiwi madu tak kuburane. Abela tu Siti Amin. Ye ko Siti Amina alena madutai pangulut Abdullah magina pahangi maka de Abdullah angkatan ratan-ranna urane tau deceng aba alena ripile mancaji ambok na nabi pacap purangnya berarti nigi aku bene ye tosiro indok na nabi pacap purangnya ya alena maduta jadi detu na marigaga ibu ko agama milu cerita ya tabe na ye ko agama milu cerita detu na marigaga kung kamakun rai na puji-puji se de burane alena jok kamadutai ya roburane ye komega duina ya romakun raye alena to duta alena to penre kangi dui balanca ya roburane mage bu kira-kira loki mapakro pada dena tu tamelo ye ko agama dena marigaga yang penting tabe yang penting sompana maharnya tetta iburane malangi makun raye papa kalebina bu agama ko makun reye alena yala sompah tapi urusat duta mak duta urusat bimendre bi balanca dena marigaga sekali-kali makun reye jamai ibu ye ko Sumatera letuk makku ko yero tradisi masih berjalan iya saya kebetulan lahir di Sumatera di Riau. Keluarga besar saya banyak di Riau dan di Jambi dan baru-baru saya datang dari Jambi. Ternyata yero tradisi itu terlebih pamula riolo letuk makukui masih berjalan di Sumatera Barat bagian Padang Bukit Tinggi kabupatennya. Ye kong kaburane nang kereta-reta na alena ya dutai kro. Dia mi bisa kong kaburane de gaga reta nan oleh kapat itu gaga mak dutai. Terlebihku iya ini wita ko wajo termasuk ko singkat biasa kejadian ya rogau cuma lemni wita istilah ta ini to wajo ya lengi utane ke bu biasa ke men kalinga yaro ada yitam menre ta yitan no biasa to ya kong katau boti biasa makotana tahu siaga di menre na nasa 100 juta gawah ya pareng kalinga ko to guys sisanna silidiki Allah asara pulona juta duina mana mi paling makun reye 10 bawa juta duina burane yenaro yasa yitam menre tajitan no wadiga wading magi hanadina wading yemi tu dena wadi ko yidi tom malangi sompa burane pak iku makun re malangi sompa burane masanna ladda mana bakar lebih kong karena mesir pengala pertanyaannya agami maru kira-kira ye nasabari Abdullah na Amina alina ripile mancaji tomotuana na bita na luar biasa lebih rengi bapak ibu bukan main reko yidi tomotuana funggawana nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin tabe aja na yidi tomotuana funggawana nabi kada pengeka cama na bawa biasa anak na tawe denulek perangi tu tomatoi onroran nunna mite anak na berhasil mantaji cama namo dega gamakutana biasa tomat cerita misemo cama tu anakku biasa makare tawe igat tanaiki ibu ibu ya tu kong katomatua ti cerita keberhasilan na anak-na etafatung bawani namo teiseng maka da cama tu anakku akada ki padahal mak beli bola kiro anak na camai napi tu iseng magai ya tu ria senge tomatua manyamat tu hatu sadi papanat dita ye kong kana tak matuju lalang jadi tapatongan iko de na pa aja ti cerita aja to si tak kada igat tanaiki apa saman na to si ta hindi mafadiati agar tu lebih kong karena mesir pungalatala sekarang tabe sekarang aga kira-kira nasabari Amina na Abdullah alina rifile mancaji tomatuana na bita padahal mega burane lengi rawatue pangulut tabawang Abdullah siage gana masri suran aga to sabana ye Amina alina rijallo ripuangi mancaji indona na bita na mega matomakun re lengi rawatue ternyata maka de guruta
Yero pale amina si bawa Abdullah taurita firitanda rifile ripungalatala. Makanja abad tirna, makasing ampena, napi tu kumelo macarita ampe.